Ikaze kuri Nihon Champions, tugiye kurebera hamwe udushya, ibitangaza, umwihariko ndetse na bimwe mu byaranze amahugurwa ya karate cyangwa semina y'akarere ka Musanze yabaye kwa 27 z'ukwa kane 2025. Yari afite insanganyamatsiko igira iti twimakaza ubumwe n'ubwiyunge turwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ninjye tugiye kubana ndi Blaise Brain Warrior. Aya mahugurwa yahuje abakaratika bose bakinira mu karere ka Musanze ndetse n'abaturanyi babo ba hafi, dore ko bari bafite n'umushyitsi udasanzwe waturutse muri Ferwaka, Federasiyo ya Karate mu Rwanda, umunyamabanga mukuru wa Ferwaka Sensei Visi Bugingo, ndetse n'uhagarariye karate ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru Sensei Bazimaziki Theophile, n'umutoza Sensei Bugabemere Senkiya Mudani waturutse muri Zeni Rubavu, tutibagiwe n'uhagarariye karate mu karere ka Rulindo Sensei Hakizimana Augustin, ndetse n'uhagarariye karate mu karere ka Burera Sensei Nsengiyumva Joseph. Kandi aya mahugurwa yateguwe na Sensei Emmanuel Mwenedata uhagarariye karate mu karere ka Musanze. Kora subscribe, like, share na comment ushyigikire cyane idahwema kubagezaho amakuru meza y'umukino wa karate, ubundi ujye yabona mu ba mbere maze nze dukomeze. Sensei Bugabemere yatangiye guhugura abitabiriye amahugurwa ahera kuri kihoni, abigisha tekinike nziza cyane zigezweho kuri ubu. Nyuma ya kihoni yafatanyije na Sensei Visi Bugingo mu gutoza tekinike zikoreshwa muri komite cyangwa mu kurwana. Nyuma y'amahugurwa yararyoshye cyane kandi akubiyemo ubumenyi bwinshi ku bari bayitabiriye, hakurikiyeho igikorwa cyo guhitamo ikipe ihagarariye akarere ka Musanze muri komite cyangwa mu mukino wo kurwana. Hari indwanyi 16 zifuza kujya mu ikipe y'akarere ya karate, zagabanijwemo amatsinda abiri afite abakinnyi 8 ku 8. Bakina raundi ya mbere, utsindwa avamo hasigara indwanyi 8. Gusa ntibyagarukiye aho kuko bagombaga gukina raundi ya kabiri hagasigara abantu 4. Nkuko byari byagenze mbere, babandi 8 bagabanyijwemo amatsinda abiri baba 4 kuri 4. Nanone utsindwa avamo hasigara indwanyi enye kabuhariwe. Gusa batsinzwe si uko barabaswa, ahubwo hagombaga kuboneka uwatsinze. Bityo rero bongeyemo abandi bakinnyi 2 baba 6 ndetse n'undi musensei umwe. Ikipe igira indwanyi 7 z'akataraboneka, bitabujije ko hashobora kuboneka n'indi kipe y'icyiciro cya kabiri. Uyu mukino wasifuwe na Sensei Bugabemere Senkiya Mudani, Sensei Visi Bugingo guturuka muri Ferwaka, Sensei Selemani ndetse n'abandi basensei bari bahari. Nyuma y'amahugurwa yahabereye ndetse n'iri rushanwa ryahabereye, hakurikiyeho igice cyo kuganirizwa n'abashyitsi bari bitabiriye. Umuyobozi ushinzwe karate mu karere ka Musanze yahaye ikaze abashyitsi kandi atanga ikiganiro ku nsanganyamatsiko y'uwo munsi. Kandi umutoza Sensei Bugabemere watanze amahugurwa ya karate kuri uwo munsi yashimiye abitabiriye, abasaba gukundana, kurangwa n'ikinyabupfura no kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Yasabye ababyeyi ko bazana abana babo bakabigisha karate ndetse n'ibindi byiza byose umuntu akora muri karate, harimo discipline, gutsinda mu ishuri, urukundo, ubufatanye, kwihangana n'ibindi. Ndetse anavuga ko icyo yifuza ku ikipe y'akarere ya karate yatoranyijwe ari ukubona yitabira amarushanwa ategurwa mu Rwanda, ndetse avuga ko ashima bateguye kino gikorwa ko n'ubutaha yiteguye kugaruka kubafasha. Nitwa Bugabo Amir, aba muri Senkiya Mudani, Sentiri Noir, abagorera i Rubavu. Twaje muri semina ku Musanze kugira ngo duhugure abakarateka b'i Musanze. Icyo dushaka ku bakarateka b'i Musanze, dushaka ko nabo bavamo abakarateka basohokera igihugu. Ndumva muri makeya ikipe urabona ko twa selection ikipe ya komite
icyo bita kipe yo kurwana. Iyo kipe rero twasanze ifite ubushobozi, none turasaba ko twayegera cyane kugira ngo ibone imyitozo ihagije. Rero muri makeya rero nicyo cyari cyatuzana twahuriza hamwe. Hari abantu benshi bari bazi ko karate ari umukino w'umuhanzi. Nka mbere nka kera nanjye ngitangira karate najyaga kuyigira ahantu mu ishyamba, kuko bavuga ko twiga karate kugira ngo tujye kuyibisha. Ariko aho igihugu cyacu kibishyigikiye, basanze karate yigisha disipurine. Abantu rero batakina karate, cyane cyane nk'abantu bafite abana, turabashishikariza ko bazana abana babo kugira ngo tubigishe. Nk'umwana wiga karate akenshi usanga mu ishuri ntaba umuswa. Kandi ikindi yigisha disipurine, yigisha kubaha ababyeyi, kubaha umuntu mukuru, ukubaha n'uwo mungana ye. Icyo karate imarira urubyiruko, imarira buri muntu wese. Niyo mpamvu rero nakwifuza ko buri muntu wese ahubwo yaca muri uyu mukino. Kandi ikindi sinavuga ngo wajya kwirwanisha, ariko wakwitabara. Muri make ushobora kwitabara. Kandi ikindi ndashaka kubanza gushimira iyi komite yoroganije ibintu. Nyuma mwakoze koroganiza ibintu kuko biri ahantu hake, kugira ngo uzabone ahantu boroganiza ibintu nk'ibi ngibi ni hake. Niyo mpamvu natwe twemeye kubashyigikira kandi tuzakomeza tubashyigikire. Murakoze. Ndetse umwana witwa Ishimwe Chance Joanna ufite sentire oranje ukina muri Stand Dragon, aho ni muri Opa Pep School, akaba yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, yatanze ubuhamya ku gikorwa cyari cyahabaye uwo munsi mu rurimi rw'Icyongereza. Avuga ko yishimiye kuba yitabiriye amahugurwa nk'umukarateka. Yashimiye sensei watanze amahugurwa ndetse n'abateguye igikorwa kidasanzwe. Avuga ko karate atari umukino wo kurwana gusa, ahubwo umuntu ahigira ikinyabupfura. Anahamagarira ababyeyi bose kohereza abana babo muri karate, by'umwihariko abakobwa nk'umwana w'umukobwa mugenzi wabo umaze kubona ibyiza byayo. Yasoje ashimira Ferwafa idahema kubafasha ndetse n'ababyeyi bakunda cyane bamushyigikira mu mukino wa karate. Hello to everybody. My name is Ishimwe Chance Joanna with Orange Belt in Bitandukanye Karate. I study at Opa Pep School in primary 3. I am so proud to stand here after amazing karate seminar. First of all, I want to say a big thank you our senseis, teachers, and organizers who made this day so special. Karate is not for fighting, but discipline is focused and brave. Today was a younger girl in karate. I call up all parents to let girls join in karate as a discipline art. After all, I thank Ferwafa not to forget my beloved parents. Always support me in this game. Thank you so much, Os. Umwana w'imyaka 9 wiga muri Brilliant School agakina no mu ikipe yabo ya karate, yahagarariye abandi bana bakina umukino wa karate. Avuga ijambo ku nsanganyamatsiko mu rurimi rw'Icyongereza, ndetse anavuga ko karate yigisha abana kwigirira icyizere no kurangwa n'ikinyabupfura aho bari hose, ndetse no kumva batekanye kuko baba bazi iby'ingenzi byatuma bitabara. I would like to encourage fellow students to be a part of karate members since it has a lot of importance among them all. It is a way of learning discipline, respect and self-control. It also keeps children healthy in the world since it gives children fun way for exercise to stay strong. It also keeps children to feel confident and safe. Finally, karate brings children together. It is a life skill that helps school children to have strong respect and peaceful family. Ijambo ry'umushyitsi mukuru Sensei Levis Bugingo, umunyamabanga mukuru wa Federasiyo ya Karate mu Rwanda, yagarutse ku nsanganyamatsiko y'uwo munsi yagiraga iti twimakaza ubumwe n'ubwiyunge turwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Yasabye abakarateka bo mu karere ka Musanze gukora hamwe no gukundana
ndetse asaba ikipe ya karate yari yatoranyijwe kwitoza cyane ndetse no kwitabira amarushanwa menshi akinwa ku rwego rw'igihugu kuko yabonye ishoboye, kandi abemerera kubazanira inzobere n'abashampiyoni mu marushanwa yo mu Rwanda bagakorana imyitozo. Kandi yasabye abakarateka muri rusange kujya bategura amahugurwa menshi, federasiyo ikaza kubafasha. Ndetse yaganirije abana bakina karate bari bitabiriye, higanjemo abo kuri Pepo n'abo kuri Brilliant n'abandi baturutse mu yandi maklub, abasaba gukunda karate kuko ituma umuntu agira ikinyabupfura aho ari hose, urukundo, kwihangana, kubaha ababyeyi ndetse no gutsinda mu ishuri. Yasoje ashimira abitabiriye, ababwira ko yishimiye igikorwa cyabaye, ko n'ubutaha azagaruka kwifatanya nabo. Iyi ni semina twari dutegereje, semina ifite ikintu kinini ivuze kuri karate yacu yo mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwatekereje ko gukora decentralisation ari ikintu cyiza cyatuma umukarateka wese tumenya cyangwa se agerwaho na serivisi zose zikenewe ku karateka. Muri urwo rwego rero umuyobozi wa karate muri kano karere yaorganije kino gikorwa, natwe tuza kumushyigikira kugira ngo karate y'aha ngaha nayo tubabwire icyiza cyayo, tubabwire guhuza ubumwe kugira ngo dusharinge n'ubumenyi. Urabona nk'ubu hari umwarimu, kandi n'umwarimu uzi kwigisha, ndetse amakipe yigisha atwara ibikombe. Muri urwo rwego rero twaje kugira ngo duhuze amaklabu yose yo muri aka karere kugira ngo twigire hamwe, duhugurane, hanyuma bityo bitume abakarateka b'aha ngaha nabo batangira kwitabira amahugurwa ku rwego amarushanwa ku rwego rw'igihugu. Ubwo rero icyadushimishije ni uko kubona abakarateka bangana batyo mu karere bahuye kugira ngo basangire ubwo bumenyi, kandi twifuza yuko byahoraho, ndetse ubutaha twifuza yuko baba ari benshi kurenza uyu munsi. Kandi umuyobozi wa karate mu karere ka Musanze wateguye iki gikorwa yafashe umwanya atubwira incamake y'ibyabereye mu mahugurwa atari asanzwe mu karere ka Musanze. Ndi umuyobozi uhagarariye karate mu karere ka Musanze, tukaba twahuriye aha ngaha kuri uno munsi n'abakinnyi cyangwa se amaklub yose abarizwa mu karere ka Musanze muri semina cyangwa se mu mahugurwa ya karate afite insanganyamatsiko igira iti karate mu kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge turwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Mu by'ukuri byari iby'agaciro kwegeranya cyangwa se n'ubwitabire bwabo kuba twahurira aha ngaha kugira ngo tugaragaze ko karate nayo ari igice cyanyuzwamo kugira ngo dukomeze kubaka bwa bumwe n'ubwiyunge, kugira ngo dukomeze turwanye ingengabitekerezo ya jenoside nk'ibihe turimo, ndetse n'ibindi bisa nabyo bishobora kwangiza ubusugire bw'igihugu. Icyo twiteze muri ino semina ni ukungura ubumenyi ku bakarateka muri rusange, ariko no gukomeza kwimakaza za ndangagaciro z'umunyarwanda kugira ngo n'abakarateka twisangemo muri ibyo bikorwa bigiye bitandukanye. Natwe dufashe igihugu cyacu mu kucyubaka, tube bamwe mu bo kucyubaka bagamije kubaka igihugu cyacu. Hanyuma mu bana batoya murabizi yuko kugira ngo ibintu bigire fondasiyo ikomeye ni uko bihera mu batoya bakabikurana. Iyo disipurine karatitoza abo bana bakayikurana kugira ngo ubusugire bw'igihugu bukomeze kwimakazwa mu banyarwanda muri rusange. Hakiyongeraho no kugira ngo dukomeze gushishikariza abakarateka muri rusange mu karere ka Musanze no kubibutsa indangagaciro zigomba kubaranga aho baba bari hose, yaba muri dojo, yaba mu maklebe babarizwamo, yaba no mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakaba urumuri rumurika za ndangagaciro dusabwa nk'abanyarwanda muri rusange. Amahugurwa yasojwe n'ibyishimo ndetse hafatwa n'amafoto y'urwibutso. Ndizera ko n'uwacitswe ari ahandi hatandukanye ubutaha azaza kwifatanya nawe. Nta handi uzakura amakuru nk'ayo ndetse n'ayandi menshi agezweho mbazanira, usibye kuri iyi channel ya Nihoni Champions. Ntibagirwe gukora subscribe no gukanda ku kazogera, kuko ari bwo buryo bwonyine bwo kubona amakuru meza ku gihe agiye atandukanye kandi agezweho. Kora na like, share na comment. Ndi Blaze Brain Warrior. Arigato gozaimasu.
Home Golden White, reka nkurangire isoko idakama, uzavomamo ubumenyi buzagufasha gushinga inkingi, uzazirikaho ubuzima bwawe n'ubw'abawe, ikaguha akabando kazagusindagiza n'ubuvivi bwawe igeza mushesha akanguhe. Iyo nta yindi ni Home Golden White. Twabazaniye umwihariko wo kwigisha gukora ibikoresho by'isuku harimo amasabune y'ubwoko bwose, akomeye, solid soap, asukika, liquid soap, ayo mu mutwe, shampoo, ayifu, powder soap, ayo koga ndetse n'imiti yo muri toilette. Twigisha neza mukamenya gukora amavuta yo kwisiga y'ubwoko bwose. Nitwibagiye mwe mushaka kwiga gukora, kuvanga no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, ay'amavuta, ahanagurwa ndetse n'asigwa ku modoka. Ni karibu muri Isanga. Umwihariko wacu, abo twigisha bigira ku ruganda bagasoza ari inzobere mu gihe gito, kuko tuba tubafitiye abarimu b'inararibonye. Kandi gana Home Golden White nimba wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi. Akarusho namwe mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo mwakora business kandi mu gihe gito cyane amafaranga akaza yisukiranya. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 19 18 540 cyangwa kuri 079 82 20 338. Mwanadusanga ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube n'izindi, hose ni Home Golden White, cyangwa mukadukurikirana ku Manzi Radio ku 105.1 FM kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 12 kugeza saa 1 z'umugoroba mu kiganiro Nezerwa. Hazamo n'agace ka Golden Quiz ugatsindira ibihembo bitandukanye hamwe na Home Golden White. Hehe n'ubushomeri, kuko ubukire buri mu biganza byacu.